Oke guys, hari ini kita ada di sini guys. Warung makan Pak Ri gitu. Gelo. Menune dhewe to. Lokasi ada di kulone stasiun guys. Seperti ini. Sini. Nanti lihat pas wis matang guys. Lokasinya di sini. Ngomongane. Ki nek sofa khusus tinggu VIP. Lek kleson kene guys. Kayak kamarku ya. Dep ngidul wah men. Jajis. Lanjut nanti guys, lek roh manganane teko. Teko ya apik guys iki. Oke guys, ini dia nasi sambal bawangnya guys. Di sini ada mie goreng, ada telur, ada 2 tempe goreng dan ada sambal bawang guys. Ini es teh, kilo es teh. Saat ini berapa mas ini? 8.000. Review B. Jangan ayo. Nah review guys. Butuh ya guys, enak banget guys ya. Iki jodis. Rasa nomor 1. Jangan lupa guys, gambar terus sampai ludes guys ya. Saya tak review nih ya. Gak gitu. Kita review guys ya. Terus sih susu dulu ya. Mendo. Berkah ini Oh iya guys, kilo guys. Fasilitas sofa. Nih sofa. Wes guys enak guys ya. Enggak mesti sampai ludes bolo. Lek gak percaya iki enak pra, Rene dhewe. Kalau suara sepur lho guys ning kono. Ning kono sepur. Bakule kae, bakule. Mbok omong ranet nge-review ya wes karekmu. Penting werono dhewe. Rene dhewe.